tua maf ke mau tamai whakahewani a Fiona. Mau whamalo ko ibe whakamari e whakafofa la ke ma. Ke mau unu mai ai, hao i e malo e whare whakafofa koe ni. Ko i ko whakawhiawhia whakawhamiri. Ko e kaunanga, kaumai tunga tamai o eiki. O ngau sia hona aho whaere i. Kau maa whoki. Ai, kongo maa tua na aluat ke na whakahoko e ngau e whakawhaiwhikau. Pea mau whiawhia whakataha ke mau heni, kono whakalangilangi mo whakawhiawhia. Ai ngafa whatongi e whakaofa na mo iwi whakaofa. Ai whaki. Ki he ongo kaunanga kau maa e tamai o eiki koeni. O mau kore ke wha whiona tamai he wani. Ke tāpakina anga ki mau tolu e mō minit koeni. Ke mau hoko ke kau pōpō rei, mo e kau whetokoni akile rei, ko hiko e whainga maarie, mo e tau mua e mau heni he whiawhini. Mau kore who ke tāpakina. A pepe tua saafi, ka pehe whoki ki a hare, Telepo. Ko hui koe au sia lelei hona au whaere i, pia ku mau heni koe kau pōpō ke te kinaua, ke tāpakina ki naua ke toi ai mua toi ngai ta. E toi tau maringi mai ai a o nima alo o wha mo nima toko ni, whai toko nia ki naua ke na ke i hoko ate mo i lelei, sino malo. Pea ke i hoko ate no fua ngai ngafa whatongia, ki e whamiri, kau maa ai o ngongo, ka tau te whito ki o ngongo lelei. Ku mau kore whokta mai ke tāpakina ma ke. Kau aki o ngai tāpu aki, a hare kau maa mere, Telepo. Nana mau e whainga maari ke na aluat ke misiona tonga, ke whahoko ngai whawhaiwhikau. Pau mau whamalo tamai ko hiko e. Tokoni mo i pōpō na ke whahoko he awhiona, i a nimo i a taukupu. Ke lava ke na ikuna lelei e iui maalunga ko ia, pia mau whiawhia ko toa. Ka mai he wani mau heni he momenit ko e ni, ka mau kei korea e pe, ke kau hongai tāpua ki, ke teiki mau tolu hono kātoa. Tāpukina makehe e whamili, o e ni ko e ni ke lava ke nau kei hoko, ka kau pōpō lelei ka teiki mau tolu, pe kei te pōpō aki, nono lang. Ai ngai tu unga o e nofu ka whamili, i e merino kau mai e whiofo whai. Tāpukina ki mau tōku i ka ngai whiawhia te mau whakahoko he whiafko ni. Ke mau whiawhia i o hua wha. Ke mau kau, i o ngā ue, ka mai he wani he whiafko ni, ke mau mao ai merino mo whiawhia, tuunga he eiko si sukalaisi. Mau kore whamore atu ko hibulahi o mau ngai vai mo mau ngai tono no. Mak mau korea ki ke whamore ki mau tō. Aki kei whai toko nia ki mau tō, ke mau kei whenga mau pe ki mau whakalakalaka, i he mau tau ki o ngai whikau, o mui ki o awhiona. Tāpukina e mea tokoni, ko whola nima e whamiri ke whaki a teki mau tōru i he momenit koe ni. Kau mau ka mao ia, ke toa e o mau inasi, ke hoko e ka mea ke mo ulelei au mau ngai sino, ko uhi, ko ngai whatongia, o ko hanga mei mo. Tāpukina e whoki nau tōru na whola nima, o whaki e mea tokoni koe ni, a ngai tāpuaki ke nau whiawhia ai. Ka pēa lotu mo i kūo mau whai, i wafa mai nonu au ko siso kalaisi. Amen. Sai famil, pe mea Maria ene whanong ke lotu, ai tong pasiste ki. E tāpuaki e aho hare pe mo pepe. Pe ko mea Maria, e taingo na koe hokai aho hare, o te peste pe mo mere. Pe ko taingo kau peste a mere, e ka aho pe iau mere. Kai ke he familia bene tam ki po kalama e whiawhini. Kahiri pēni e tuku rewa e taimiki a Lavinia Marie, tēne hanga o whakamatala mai
ai uhinga utawi heni ai I he whiawhini. Pea ka hiri pē rea whakahoko Lavinia Marie, o ko tupu rewa taimige ki mokopuna pē mere mohare ko Lavinia Marie pē moia ai whahingo ai ki ai tene whahako magi rea ma tiktato. Mara. I'm so grateful for this opportunity that I have to share a few words and to, I guess, welcome and explain the purpose of this celebration that we are gathered here today. Before I go any further, I just wanted to read something. Elder Hale Telepo and Sister Melefinal Telepo, having faithfully performed the duties assigned during the period from 1st of July 2019 to the 28th of June 2020 is honourably released with full appreciation for devoted services. We are here today because there's a couple of things, so just bear with me. My parents, they didn't want any of this, but to show our love and appreciation for the time in which they consecrated in the Lord's vineyard, with the Lord of the vineyard, we, my siblings and I, we wanted to have this celebration to them, for them, to celebrate their, I guess in Tongan we would say lava mea, or for the work that they rendered in services at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. A lot of you probably don't know this, but in 2019, my dad had a major heart operation, and during his open heart surgery, he suffered a stroke. And it is only by the grace of Heavenly Father that he was given a second chance to continue his walk on this side of the veil. And I know that it's because of that second chance that my dad wanted to spend whatever time it was that he was given to serve in the Lord's vineyard with the Lord of the vineyard. And so I would just like to invite my parents and my siblings. There are 6 of us. 5 of them, they hoko to the Ewa people, and they're not makakakai. I'm the only one that hoko to my Hoa family, and I am makakakai. So I'd like to invite my parents, my mum and dad, my siblings, Marianne and her husband, Benjamin, John, Alfred, Habili, all my siblings and my nieces and my nephews. If you would like to come here, come to the front. Come on, the one mato. You need to get on the boat and get here, get to the front. I'd just like to invite you all here to come to the front. Mo kataki o ki silo, mo sil mai pe ke hako, o punau ki sisino. And their partners, your families, your wives, Cecilia, Tash, Mohammed, Chantel, Benjamin, some of them are helping my auntie up the stairs, but about the
show must go on, so I will just continue. My parents have we wanted to put this together to show our love and our appreciation to you, Mum and Dad, for the legacy in which you have left. For our children who may stray like their parents, to know that when you serve in the Lord's vineyard, with the Lord of the vineyard, not only are you blessed, but your posterity is blessed. And we, the children and the grandchildren of Mele and Hale, have been able to reap many rewards for the time that they served in Tonga. And we are so thankful and we are so grateful for Mum and Dad, for continuing to be a great example to us, not only us, but our children. And the legacy in which you live, which you have left us. We are so grateful and we love you so very much. We'd also like to thank our families, their friends for helping us celebrate this milestone in their life. We're so grateful to have you all here with us to share this moment with us as we celebrate our parents and the good work which they have had. We would also like to recognize, there's a couple of people, so we'd like to recognize, these are my two brothers. We would like to also recognize their friends, their classmates. They served the mission together, they went to school together. Pepe Tuasafi, she has come here from America. We're also celebrating Pepe's birthday. Thank you, Pepe, for coming. I would just like to have anyone who served the mission, my mum and dad, in Tonga with President Tonga Tautai Paletua, and who went to school with her at Leona. If you could please stand. We'd like to acknowledge and thank you all for coming. This is also a celebration of you guys as well. They wanted to not only celebrate, when we told them that we would have a celebration, they were like, oh, let's invite our school friends and we'll have a little mini reunion. So this is also for you all, and we love and we appreciate you all. And I would just like to hand the time to my beautiful namesake, Lavinia Marie Telepo. She just wanted to share something with Nana and Papa. Hello everyone. For those of you who don't know me, my name is Marie. For those of you who don't know me, my name is Marie. My grandparents' favourite granddaughter, as you can tell. I just want to start by expressing my love to my grandparents for their service and for showing a great example to me and my siblings, and my aunties and uncles for serving a full-time couples mission. I just want to express my love and say that I'm so proud of you guys and all the hard work you put into your mission, and the great love you've shown and the blessings our family has received because of you guys and your hard work.
I also want to thank my grandparents for the inspiration because they've inspired me to go on my mission when I'm older. Because of the hard work that I've seen that they put in and the love that they've shown to other people and the people of Tonga, it's inspired me to go on my mission and help people in the future. And I just want to thank them for that. And I love you all, and I say these things in Jesus Christ. Amen. Sai koe whamaraka o tuwenia, ki mo pai maari whanau, ke nā tukani tuka pēnā tak ming te tā. Ke nā whahaka ki rea me te tak. Koe ose rea whanau, koe wharea pēneu, a tāpe mai kai ka tō taha katoa pē kakao, ka taha pē kakao pē rea, a tāpe mai kai. Koe hui koe whawhiawhia, ai uhi ngā tawihen ia i he mōni, ai mātua kini ka pehe, ka pepe, ka muhere pere mohara. Hanga e tuka mai ka whangamārie, e tuka ke i tau sikoni hangai meha whoha, ai mātua kini. Ai wa tuka whangamārie ki ai, pia hoko rewa Marianne, pia hoko hoka peke whātau. Ai a whawhea riweri i taisen, ke hao ki muan, paskepa te hoko te whātau. Pea whātātu me te pere, ka kāpai kai ia, a ke motonu ko. Ke hea renga mare o maha e hea te, e whakati lea, whange koe e whawa. Ko tangu te me lau, ko sia mai e no e whana. Pea ko whakamoho pe ui whakakume e whiko. Ka e hea whini ko whange koe whakahoha, ko whahako rea ulu aki. Whange koe lawe koe atonga, whange pēha koha ke onga mātua koe. Kamata polo kalama ko whanongo mai ke whahawa te pehe. Koe ki whakawhiawhia ni ki heni mo e tō wak, ka pehe ki he tō mātua koe te kau. Pea ko whiawhia mo awe ki whakasira tō wako. Ko ki ha tō wako ia. E whaabiri me mahen, e whiawhin, ko lota peke whakahawa ke u whakapeiroa ke, ai tō tahan. Ko ki ngoa ko riwari taise. And I'm still single. Ye kumana tu ilele. Ko bofua ki atawe o mofuru. Ko maheli atu. Ye ko luelu e mai o mau ki peitu. O peinga mai ko kalu ni ako. Naku pakawatama ki ako marama ya hona. Ye tan ko ni naku ya ko bito. Naku nga maheli mau pe panong ya ki ka lo mo a mau ki peitu i pakalo. Ko ilo ibu ki supang atau tahu ko hari. Ye guru mai e ko ni uha ne ke ga pakamal ke to ya aku. Karena aku ko var dia dia we apa mai ka ko ni yo kapaki. O de mai ki uha kan kilo. Ya na over ko dia dia. Ya lu betul tahu ko ni tu ko ngajon dia dia. Ya ki bo ya dia ko na ne pe mai dia. Ko api ko no mo i ngalo. Ko lo to tano ko ka mari pa ke ngalo mo pe ku nya. Nak ma pe te ngamari ko lo ku ni do da ko ni. Nagi wala ku je, na te ro pe ke wala ha ko nya ta. Nda ko pi je. Ande no mari mo me na ko. Me ko ka mo tu i. E o si o ke to da ko ni. O ilo e to da ko ni wa ma ke a hon. Me fa ngamari o ko ma. Ko malo ai te nau ka mo ko ta wa ki na ma wa ki pa a fiafia ka mo pa nga mari te la yang mo i ko ni i nga wo le le na la ki na ko ka ko nga na ko ya na ta pa no wa ko ma wa la ke te nau ai te api ka pe ka te mo do no ka to mo la mai yo no ko fiafia ai a ho
kaunangan ba mo mo tagon ko hale pero kalau pala kita motor no kato tapi akhirnya pulang ke Paula dia malah kata dawan. Hi guys, for those who don't know me, I am Million Coloured youngest. My name's Marianne. I would also say I'm the naughtiest, but they are. So I just wanted to congratulate you, Mum and Dad, on serving your full-time mission. And thank you for being such a great example for us. But we are so happy to have you home. And I just wanted to say congratulations on your guys' full-time mission. We love you and we're happy to have you back. Hello, all you that don't know me, I'm Ben Telepo, Granddaughter's youngest boy. And you that do know me, I'm not a man of many words, but tonight I'll make an exception. I just want to thank my mom and dad for serving 2 missions now. I haven't got to serve one yet, but both of my kids, I told my dad, both of my kids are going to serve a mission. But I just want to say thank you, Mum and Dad, for serving a mission. It's twice now he's done it. Very, very grateful. I just want to know I love you very much. Sorry that you didn't say mine. It's all right. I love you, so thank you very much. I'm sure you all know me. I'm Fred. I just want to come up and just to congratulate my parents for their mission. It's a big thing in our church, a big thing to us. And I just want to thank you all for coming. And I love you all. Bye. Hello everyone, my name's John Solomon Telepo. I'm just grateful to have my mum and dad finish the mission to work of the Lord. I love my parents very much, Dad. Grateful for all your teachings, Mum, and everything that you've done for us, setting an example. We love you guys very much, and we're so glad that you guys finished the Lord's work. And I love everyone, and I'll see you up there. All right, love you. Kani le family mga maheni ko kike fa mo le ngo ma o ke e mo le mai po ni ke celebrate mo to foki my birthday go ma to me na nga fe ko let me start by saying mom you look so talabo to me and dad you look so handsome and my sister said na pe my sister when you go to see no one of now how go to go talabo ta go ni ma pa mo depende le hagan de sister o que que ho que family ni si fia ka ko que mata ka kai go na mo pe go pa ma i kai ko e mal ga vare pe hoki e wa anga no anga pe mo me ai na fuma pe que to ha to que celebrate their birthday the couple years that we missed them in the homecoming que na iwa pe ma ponga ia I had a lot of talking because I don't want to come here and ruin everything, but how grateful I am to a loving parents that have raised us up righteously. They raised us up all to be strong in the gospel, but because of our own, decisions and whatnot in life, I've been about to have my family. Kai big of if I know I met Talamak CP, ha, my up, or Kai big of if I know I get the time, I'm married, I've got kids, but my no in a sacrifice queen and I find my get my toll.
I want to thank everyone for coming out tonight. I'm like my younger brother. I'm not a man of many words. Like if we say, ko ofo pe ia aho te hoko me si fi mo fine e ki ke mata kai mo poto he, you know, talking and I know one day I'll be like that. Mum, Dad, we want to express our love to you and thank you for bringing us up, raising us up righteously and yeah, there's not many other things I can say, Mum, but we love you very much. Dad, especially you, Dad. I know that you've gone through a few struggles in your preparing to go on your mission, but we express our love and gratitude to you, Mum and Dad, for all the milestones that you've done in your life. It's been a great example to us. We love you guys very much. Pagofayende, the one for all of Sisu Galaisi, and Kainga watu mo ke ma hawa ta be ma ma lo mo e honga ia pita pita he kainga mari ma e pin kai tu mo ke wa kainga ke kainga mari ke hoa ke kai te ha ki le ya te ya be te to ki kai te ha ki le o te la ve te mo e tai ni ma ava ka ka ma na we ka ko ata be ta te pe ma ve me to ko ni me kai kai be ki ko ga ma ko ni mo ga be ki ta ele hata habe kita tu pada tu tahu jadi dewan fanya mari ni kan meri kata kira ya sekarang dia hok kata dia kata hok kata dia tak orang o kole ke hu fana nga so tap to pe ko so no fai ka ta mo ko ki fanya mari ko ni ko famalo kita mahimani ko ta ma mo lele kita ho ko ki famu na ko le ahani ya o ki poke mana tu ke wa ke ta hiva ahora que si lai na mahua tai mo hale mo o service missionary pero que hace que cau ni o que no puede hacer para que te falte te formule ya na maalo yo o fahoko ma service missionary para que ngawe ko ni o hoa que fa he weekend kana mafia na mahua ke nugalo ke tonga nugalo pamisiona ko maua pe o ka polo ai pe na mama o ko to ape nearly every day that we work we go at 9 o'clock and come back at 4 pe ka pau to ya ha pa ka wa ku ke poli o masi ano pick up mai o ari pa mahaki pa to ari he va to ko pena mafu ke pia to que más como na we ni que si tocan la base misional que no patongia kamalama mawa o faye agina we ni o que programa heletio ha koa letio tonga e moni que ko to ape ko Telepo ne hanga o tonga ai pena pia apito ai Pema ki hawe ki Australia ko appointment i wa pe wanoa o se appointment ka si foto a heni o nava pe osi o fai notify to o kamato ko tan ki manopa pe masi mama haki tama e ka ta wa e ka pa te no pa te matea pema si to ko ki to ma o pa o se manawe pena ma to ki osi pa ma ko ki mai pie te ano tatau a o hangi ko lea ko e kautaki o ano mo tole kausinia o ngapa te kau he toka ngai he eki homo whanau mo mo huna pea o kumawhamo ni e wahatai na maano ai ke gea hawhata ma ke hoka tahe te moto ka ko whilawe si ke he pāta mo o ngāwhi na pā mo o ngāwhi o kumaitonga pea na o ili whia au pito po mai ki to atau to whale tolo o sio ki o lunga que ngana ko a maka ko ne to pe lalo ko kaina na o ko li fia a pito pe buia ke ho koa tama va me heni pe ko fa malo ke eki
loto to anani nani fa hoko na ha upe o phewa ka dia emele ka pau ko finangalo e ki ko na ta anga yo mama ni te ta to hola ki pe ia ha u ko ke ta hola ki e ki he ko ia pe ni fa mo wi ki tawa ka nga loto na mahua ki loto na ma i lo ko fitu ka to ma ko ne ki ta ta he ko maua ki masi tu loto o fa e ma loto pero ose malotu pero Texas ka pepetua ko best friend tal pe makiako pero fia que lava mai me America mo se na tehina mo ni tahine que celebrate con el poni pero fia que fa malo kala base new men ka malu isa ko makanga ako ni mo pepetua pa ma fa ka pro osi pero tai na maseve tonga ko base ni emisión na puelinga toni Pea osi ia ko ia pa toki koki o to ia ko pasen steiki. Si lava mai a honi ki he celebrate ko ni o ta pai a honi. Ka o ma ho ma classmate mo hale ko piola ka o ma vestilia pea pehe ka taupa pea pehe ka ane mo ka ma ko ma o ki classe mahalo na me ta pone ali a hona ma o kai to oa kai fa peta ina to hao. O ko ofa la hea ki mo tolu, ka ko tala noa ke hoko ko e mo ungaki, ne text ma ke tamsi o pehema ke harili. O kua mea falilifo hoko tonga. Pea tohea ne tamsi ka te o dan ko ya ko ta. Looks like the second coming is coming. Pea osia motua na inika i topa whino aki. Mahalo na pehe e whanau, ko motua tonga ku mamole. Na venga holo o na tanke na email yang ke papoponga Australia pasitang eleva papoponga Australia ke mahau na futo banga ya pito maua mama telefoni mai ki heni ospe o mai mama uhina mai pe o mai mo silini ke tokoni mai ka maua pe masio ke ofa fonu wani ya tangolu ko fe fitu mama ndau alwai o tau lava como ui he ofa a Australia ni. O ko whaamalo na he tenka ki moto, si kai ngau hale, si kai ngau oku, ka o maanga he maheni ko toa pe, ko mo mea mahe ahoni, ke ki whaamuna whai he whanau. Ofa pe ke tau mao te fia he poni, mo ha whaamalo ke tau kamai he mani, ka o maanga he birthday, ka bye bye. Pamalon ka hoko mo Marie he fotu e team going ko ha ke mi ko ha o aya nga he te ko ni pe ospe te I mo mo me a ko to ko ya ko pamalo ai ka mo halai ba ko nga he te ko na ai vai ke ha o ke me a pe mo si o mo o fa o to pe pamalo o fa la ka mo to ka to afa sai cái tu mua kiểu kỳ họ có tại bên mạo với một mẹ tao con đi cả phải bên kỳ nè nồng nâu bên cũng tuy cái một mẹ bên phải tao cái này phải ở tại uhin ở kỳ program cái ní nếu mà này cái malo tao mau kia rồi tại mấy cái này mà hiện nay cái pan nào rồi tại cái mà có cái mày ấy là nào tiêu tiêu là kỳ program cái ní là mà tại mình mà có cái mày ở kỳ tu waka hen he hoko e pandemic na kai venge masio ke konga fana ko matok sio ben yang na to na kop mai ko ka e programa ko ni na e fate fita pe na fa kau ke fa ho ka tu mo ke fai le ki fa malo ko ni ko fa malo la ya ko pita ki he ke ko mai mai ta de fita fa malo lo aki ya presento ke lau ko presenta ke lau ke ton basin steaki tom steak ko ni mau wote ma fa na ko ma ha ko kau bata ke ko ha vi di lo pero ka mau be pasen ni ko ilo ko pon fa ho ko programa ma wing ai wote ta ko ha ki ta hin fini muy na de pok mai me ko ni o si ngal fa ke kau be a ko tu ko e ta pa ki ma ko e te fin ko ma lo ko mo ko como la vamos a ir a tocar con la de pin ni mo ne ko la mo na firma ke mo kau kia ange ko la me ne ko president new men ko ma kau na me ma mai ko
Te mono hoa ko Luisa ko lahi. Nana nawe nana hau ka presiden misiona I Wengatoni. Te ngata si ko to kiri ange pe ko hoa to ki lo to u pe ko presiden state. Ako bagi fahuang dia aku ke firma pe ki ke malo fa ngawe ko ni meni ko hamo. Ako mamari ko Luisa ko mau kau na wot fata ha mo Luisa na mahu na ku fata ha to mo tungane Luisa. Ingat pe kau lo to na ingat pe kau pe Luisa e mo ko. Pero tapa pa vivia ke sio de mo. O gen ko family o gen ko Tokoa me musila ya me kompetini homa do fini ya gen mo ko fae o tal me mo me ko meren ko te ina mo fae ko si ke mo ya gen mo to fini ko sila nau ko tal me me o fi va a ver que va a caer como todo Pehepok ia pinei ko Susan ko fae pe mo ia tahan le hen pa malo Susan hala mai ko ta ko ke musi te mo pe ne mo ko na famu na ko ni ko fae fa na o ko ke to ka o ma do ko ni te hala pe ke ko ta ko ke wa kai te ko to pe ke vai ma hen nga ka nga me ta fa pe via wi ta ke ma ta ko to ma ke me fa me ta to o fata te motor ko tu ko di pengalaman ko dia fini ko tahu mua pe ke tahu ya perpetua sa ko perpetua ka kau na me mama ia ko ko ka ko pepe na mahu fata no ke na ko pe kau yo ste fata no me ste mo alo pa ya mahu fata be mo pepe ke na ko pe kau ko smeia ko ta ta pitu pe mau matu ka ko fio ai un perfil ko ni na fai pe mi tau o se na fai pe ka o mai a ho o ko tu a pe pe Amerika ka ko e tai mena ne mo nai ma ko to lo ke ni o fai wa ta pe o ma pe te e ma mai na ta ho ya ko ni mo na pe fai mai fai fa na o ko la ko ni ani si ko la mai ni ta ma diu ko pe ni mo te mo no tu mo no to ko ta ma ni ta hi ko fia ko te ha to o fa ya ko ko pe e ko la mai ki ta fia ko ta kanya ko ki le pe ya ma ka to ya ha to pa na ma ya nai ko o fa la to pe ki ngang ka ma me ko to be mo he ni ko fia ke wa kai ki ya ma to ko ni ko ka nga ko no me de ma me ko no na lo fa ta ha ma ko no skate ko be via na lava mai ko ilo i veo ma do ko ni na time ni na ni ma mo pata ha pata hai se yan be ko ye ko ki le be ya ko ka tau ma o tau me to ko ni kanda o ku he ni me to ho me aya ko me le ko ha me fa na to to ko ma te na to nga ne ko me le be mo no te hina la hi o ke mo ai ko ki na o ni lava mai hen o mamu pato mai pe se lava te fa na o to ko ni lava mai ki to ta ko fa malo ma ke ki tanga ta ko ni wa o o fa be dia ta to po ni pe to da ko ni na o ki ta po ba ma pa ta be ta ba bi dia ka tua mo ma ri ta o be dia ma ta me to ko ni cái bé ta thì một tôi phim bao về cái phá đi anh có làm về MC quá ta về tàu mẹ của mình là tàu tôi có xem nào để ta ta coi cái cô mỗi lần cô bị offer lại cả siêu lo là cô tôi cô làm về thì về phim này gọi ni phố anh ni cái gì anh ni cả coi pha mi giao phía phải phía bây giờ bây giờ pha làm mai ye ko no mari ko Samuel ai ko la mari ki ko ni ma wa ta wo ya ko to mai ya se ya ni ka ko to ta ha ya ko ni he to he ko ki fa na wo to wo fa e ko ni he ni la ya fi la bi to mo to mo la mai e ki fa na su sa ma te ko ngai ma he ni ko to be mo la mai o fa ka luo ba mai la mo la mai e fin ka ka ta mà có đi đây bây giờ thì mình cái tuần người mọi đồng biệt của mình bộ ta mà đồng phong kỳ phát sinh đầu tiên mà tụi họ có đời về mà họ
ia e mau ki mea whaka e ki uro tonga a boi de minut. Pea ko roto ke alo ki ai. Te ko ia ku alo matapu e taha whahu. Hape ngā peno kai, pako ni ospolo kai, pa te tok me a kurewa ki he. Te po kalama ko ni whaho ko. For those of you who do not understand me, I'm Alexisa. Ko e mau whakawhae, na lahi taha pea me reika whina o Telepo. Ai e koe whae ia ahare. Poroto peke talat, ho mou alu, mou fia mou ilo e anga mau whaniri. Hoko ai hanau ki tō ngā ani, ko semi, ko pekia. Hoko ai e whae a me laia. Tahine ia ko mele lupe vone ta. Hoko re vai e whae, ai tahine koe ko ofu ko vone. Vaya. Koe si a mere ane. Tako mele ane koe ki peti pe ia a ofa. Na ane ngā pe ia ki tahine koe ni. He mālolo e nā whae. Si taha, koe ki tu anga wae, koe tamai a siulolo. Hange koe tai me taha ku ki sio ke hea siulolo, ka ku lahi au pita ngahi wae ku holo i ako. Materina, ofa atu. Ko ui koe e haki tuni. Ko ngalo ia hare ko koe tama koe a siulolo ko materina. Na teo koe ke whoka hare o ngai te tau. O se le tafa hono mafu, na ku tangi lahi awaki. Te naktalang ka mere. Whakaloto i ke konofo. Koe ai ke mo ki tonga. Te si awo tunga e neo mate ai. Te tangi atu te he vitio. I kai kata hai rewa alawa ya mautoro awa. Ko hipe pentemiki. Whawhetai, tau he eiki. Si alo peki tunga ane koe ni, pia kukumai. Koe ki tahine koe ni ta utu koe ta whako hare. Kono hingoa ko hala walu cook. Ko hala walu, si toko taha peki tu whitine o hare. Mana tu ina taratu ane nai, ko hare koe mau pusiake. Na pusiake whae a hare, o kawa a hare ki o ngongolele. Koe whuktāpua ki la. Pea, koe ki tu whiwhine koe ni o hare, koe ni si mālolo. Ka koe ni ki tā māpe ni kulago mai koe. Hala malu. O whalahi atu. O kuhe ni moki tō ngā ane, koe toko o hare ko whinau. Pea mono mali ko mere, koe o mai minu sila. Mere mo whinau, o whalahi atu. Whakamaro at peke ngahi whae. Ngahi whatongia ki he keho e whamiri. Lere mo tonu tu sila, lere ak mātou gani. Pea koe, kai ke ino ia pe koe te hāmu e whae. O ko tae te a. Ko ti whakamautunga ne. Ko ki tunga ane koe ni, neo koe mau pusiaki. Ka koe i ta pepo ama tā. E si tā tahu tu puna sesi o pe. Ka koe ospeta apa tala mai sila o ke tia mari. Ia mai koe ngalo mata. Hare ni koe whanau a hare. Maroma si whakalaklami. Tamai mari. Sila, koe ki papakiu koe a o vai. Te koe ke tau toi ino e tau toi koe ai papakiu e tau vai. Ka neo ho ia, koe ngā ue nai whakahoko. Koe ngā ue pe ia tototu te ia ke whakamalo ia. He koe anu koe amele koe mo hare, tā pako nā whakapiri, tā pako mau pāri. Ko mātou whanau koe nā ofa mo servisi, koe awen a hare ko whakimai ko wheelchair. Pori o ia wikite koe te lawai a alu. Ko tāne toi tā koe hui ia ko popo ia. Pea wheelchair e vai ia.
Ke atu ki anti sisi i koe o havili alina. Ko tu use ba e ia hare tok alo sio kalina. Ko tu use ba e tala pe elina koe kauti taloa koe sukari. Pe ko tu use ba e. Mau ofa lahi atu. Hare kong kita bawa bawa paya. Oksitwa ene putu. Ipe rut. Pe ko osko ini. Te ualupe. O whakafukonga ki tau. Ko tarang kananto. Ko lava e polo kalama. A hare mo mere. Whakaofu ofa. Ko ofa lahi atu ke kau fo ui. Ke whamiri o mere. Sai pe ia he koe kau utangata. Taki utangata. Ko o ko takai whala pe au ki utangata. Pe mau utangata katoa e pe mātoru e. Mea kotoa. Ko kore pa morimora ka pau pe ke mūsio mai kau o kore tuko disko. Ko e ila mutu o niu hoko maari. Ai whiku mo furu o ksipe kia i musika. Pe toki whakolawia ki whakataunga i he ahamonte. E ala lo sana kongkong ki New Zealand ka uma kontungane. O tala te ofa kasteleria. Ke me apakaeki ko ni oi. Ko fitu fulu. Ko ofa lahia ka te motor. Loa ko ofa ka koe. Na upehepe te ke tohe ki ka toanga koe ni. He ko kunofo he video ko tata pesio. Wai ko sa pemasana. Mam ko luae. Mam ko luae. Mam ko luae. Te kamate alua haaho. E tu uia hake hate boro. O asta ka inolo he ngahi ka toanga koe ni. O whakahoko. O wharahi atu ki kau wholau ngahi. Friend o mere mo haere mo tolo pe koe ke mo iloi. Mau ki whaki masirai. Saresi o whalahi atu te koe pe amoe. Si tau ke whanau. O whaka piso pe mori mo kerera malo mo si. Tautou haka kerera ke whai e patongia ene whanau. Marianne, stop te ofa atu. Ia, okay, mama o ka o whalahi atu. Kore pa mori atu. Ka te maurere o kua ki patongia. O kuhene ai o fefine whae tangata e mau whae. Pe koe maari o mau whamiri te kai ke ai ke ose New Zealand kautoka a. Nai whae e putu e ua. Ai a koe moko puna ia o mutu a tangata o langata. Pe a whae atu e putu kai ke teitei asang hatang whangato ua. Ka kai hong nau lalahi ko ia. Mahak na nok na to ko kinaugewa ni makugi put Paula ko sila pe pa. Ko na la pa sila ta ke sila. From now on, there is no queen in the Parental family. Sila is the queen. He o aluia I he me a koto ake ai family. If you want to be a queen, come to my family. He ko hi ko ostalanga Susana o ke toi tokota. Ko fahu ko meleani, fanongo family. Ko fahu ko meleani. Ke ko tama ia me hitama. Pe kaya aho. Ko pekia meleani, pe ke pekia Susana. E alo e tama meleane, ko fonga meleani. Ko tau tutunia. Pe ka Paula ke o mo e ko ia. O ku ke fa kata ko ha pe ko no mo sila. Ha pe ka sila ke mo no mo wa mo to ulu. Te ko wi ko tau me a o tau ba pe. Pa sa tau fa. Ai mai me a ke mo. Tau ba ke mo ui pe da to. Te ko wi ko fa ko family ko ni ko fa te. Ka ko skola ia pa tu le vasila ia. Te ko wi ko pui ni a ko fa ta. Tu apa tu?
Por favor, more que family Telepo que a hale ka mamele ko o ka que fi al ko la ta heta proclama ka ko ni na muy mai te au o ku malo na ka o ki ta o lunga e proclama goe pe a ku na kala mai fa malo hi ya ki mau ka ko ta la cái bu tao luôn không bu kia còn bu tô bay cái này cũng phải dùng thật tao luôn anh em ngồi á cô phía fakafo fungai ya tu area ko ini na kulave ile na foi ficau na fakahoko e tamai be mo fai ko ini como ilo be fondo vai na steak na water tau pe a ko lave i mau na no na humi de steak ko koia le no koia but Liverpool steak have been blessed to welcome them and be able to be with us. Pe a ko digo na heni how foki mai no fo fai kau na foki mai na o ke mau steak ko ta ko ma ru ma mo dia ai mau ai tamai be mo fai ko ni Pea ko iloi ko la e kau fata mo ki mau tolu e tokoni ia mo ilo pe taimini ko kau ia do ma marunga e siasi e taimini ano po waki goe ai yai na couple missionaries ani ko mere to ma ko da ai ta ko tu na foki mai ko these are great examples to our ligo e tausinia eu tau tu mau steki e mau wako me le na o ligo e example ko na ana o ka mai ka tini ma to ta ko tu mahal ane ko na idea ko te fa ho mo ni nai tau te fito pe ni ki he fa na o pe mo fa mo ko puna o hare pe mo
It's a legacy for them. It's umay ka ting naudol ohi kena Moimoi he sipinga kamo fatongia goia. Pia wai tata ke di lau te ki portfolio ko ni. Oila ko tau activity, but it's good to have a bit of a spiritual thing, yeah, emphasis. Ko taha na liako me fai e iki. Na liako ako whikawa ka mo tāpua ki koe ngā whawhai whikau. Ni ingo na mo whai ngā whawhai whikau. Pea, na iai mo paro mesi, na ne rea aki. Ko tui pe mau ka ki portfolio ko ni o whakapālangi pe ka te lau pe te toki o mahino pe ka osi ilo pe. Ai au pe. And everyone that have forsaken houses, or brethren, or sisters, or fathers, or mothers, or wives, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Ai ko lau paro Mesia. Ko kinau tolu ko nau di aki ai ai tamai, ai fae, ai whanau, ai family. Au ke whare ka nau aura ko whakahau ki ngā whakai whikau. E ngau ma o taki te au i he mo'uin, pia moe ha, pia moe mo'ui tai ngā kāwho. Sai, ko mea ko ki lapa ki taranoa tuai, e lawe ko a hare pa mo mele, nga ngā os alu nau a ngā whakai whikau, i he na ki talamo. O sio, koi 100 rolls o was mawai hare, koe na toi o e na toi ngā whawhai whikau. Mo o ngā tumu e 100 fold. Nā kou tui, e ngā tāpua ki mā runga ia, koe ngā o e ko mo whakahoko. A e koe lau koe na hawiri pe mo whanau. I won, kai ko mo pe tāpua ki, ka koe tāpua ki ia pe mo nā tonga e koe ka whanau. O whaka te mo tō kainga, whapere mo mā te tau mau ha whio whia i e whia. Kore ko more ko hiku pal ki mau aku ki ave o tamai taurunga ko ni ka ko tui e mo mau e fia mo ngai ta po ke tamai e mani ko ki ti ka ko wa fa si place amen. Sai kainga koe taimini aia e whawheta hare pe mo pepe ke na hau inge ta puhe pe ke kai wapu ke tofu mai ke pai pukamata dessert ki na toki hawat mea. Sai, da hiva pe Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Harry. Happy birthday to you.
Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life. All of you. Happy long life to you.
kulelei ai ki ma wai te. O kulelei ma pe ai te. Tumua ke upuke ai whainga maare koe ni. Ke whai pe ha fia fia. Pea ki mui. Ke whai ha fia fia i he hoa koe ni. Tukumua ke whakahoko atu. Ai ki whine motu. Kai umaha ai ki whatomia o amana ki te whakahoko. Whakatapu ke ha fia a uroto roto maa. Pe whakatapu. Ia hau eiti. Maaha matahapuni. Whakatapu mamahe atu heni ka te koe hale. Ka umaa me ai whareti Telepo. Pea pehe. Ia sirikai ngā lotu kotoa pe. O heo o mātua koe. Kai umaa e kai ngā ofa. O me hare Telepo me he umu tangata. Kai umaa e tamasi ko hare Telepo me he funga whonua moloto moha apai masani. Ke maulongo kia. Kai whakahoko atu mua ai ki whatomia koe ni. Koe whine motoa whakahoha a. Koe tuu ngā whiria. Ai tahi ne whahu e aho. Ai ne ko halai mai. Ta anea lamulo kuki. Koe whine motoa whakahoha a. Ko mere whinau Telepo. Koe rere ia mihi koro ngā tata. Sai ke tau iro. Koe whonua maa masani. Ko whea hapai re mo whikumiangi e tamasi. O kute takai whala ke aiko ki motoa ko. Atu naisa whinau Telepo. Lahi ia. Isi i motoa ko hane. Ko eku ihe ni. Mo kuhoa ofa anga. Whinau. Whamore more atu. Ko ia hiki pe aho ni mahi ki tau maa. Ko hoko ki he kau e wana ki te lala hau tus. O si oku hoa e. O whinau Telepo. Ko e malele mai pe. Ha, si ko mea na toho ia koe me mata lau i taha. Ko e malele mai. Ko e whai ai whatongia. O e motu alahi. Ko kau whana ai wharete Telepo. Ko e whika wā. Ai motu a koe ko takai whala ke ai ko atuna isa whinau Telepo. Pea whika tolo motu a ko sila ki vai Telepo. Maria ki mawhanga. Ko motoa lahia kau whana Telepo mai pea i e ua. Pe hoko kia e tangata ko hare. Maria ke un tangata. Pe ai renga mo ki tamai o ei sisi. Ko tagi a nau Telepo o ku mari moi aia ki te wawiti. Ko sorry atu. Tala fo'o. Tala mea fo'o. Ko si ono o whewhine eni o ku tamutu koi lau. Ko whanau tangata ia e toko nima. Kai toko taha pe ai whae. Ai kaunanga koe ni o ku maurere mai. Ke whai whatongi ki. Mere mo hane. Ko whakawhine whia o ku whai. E halai wai. Ka wai koe ni e whakawhae tangata. Me no si. Kai whine munga ia. E koe kiwi ia koe ki Moimoi si. Pe a si hono ki whoi mafu. Ako hai e ta ano mo hoku roto. Ko e moi motu. Ko hai pato ia. Hai mo mere me o e ta toka te ni ke te he. Ka pa mai mo ui e whae. E he ni ai a honi. Ko me ai o mo krawa mai ai. Me inu sila. Mo e hoa. Ke mui fora mai e hala. Ke whae e whato ni. Mo whae leo o ne pūri. He kane mo ui. E heni ia. Si e mea o ho whae he ko whine motu au ia me motu. E rahi e mea whae o ho whae. He neo o tau tokara te minu te hea. Ako si ni sūpei ta rokia. Ko e uhinga ia e he ni me e mahare ka mona o. Ko e ki rai tutua ahina ko e mo ki rai lo matau. Toi ngā noa koe he tsunami. O si e kuki nara ma pe o tu leo e papataka nara. Mo ki teki koe ni he uru. Kai nara
New Zealand. O atu pe mele, ai ki tu anga, pe a ki lava mai mo mea mai ha. Hau, te to a te tahi ko halai malu, ai ofa ni pa whai tana. Me New Zealand. Ke awa, ki he mawa ni mahawina, na mo lawa ki futo mahari. Na e tu pe homo ki he mai. Ka kau ngama hae e ki o whamonge whakamahino ki hota whamiri. Kau tui e ko si sumarisa. Pea koi e ai e ama lere mai e ahoni. Mahu inga taha pe leo mo au sia e apa e ni mo kau ngā ako kau ngā whewhi. Kau koi mahui. Mahui an ho mo e tu. Koi whamiri koi ni. Haharia. Koi whamiri e anhura tu. Pea koi wina ia. Si mau whekarei mai. Aho. Paro whanau ta ura ke mahina. Ka tu whewhine ko taha. Ahini halai wani. Papau si e mea. Kora mai mo. Mo. Ta fuaki haafi. Papau si e mea. O mamai tua mawe a hengo te mai. Toi ai. Ta mua pasi mere whamai more ai. Mamai. Toa te pare. Neo mo urahi ake pepa ani. Astere ia e he ki koko. Kopa kone o mawere mai ngoi a pe New Zealand. Kai hoa tu pe mua atu whakalahi atu atu. Ho mau o toko. Koi a pe moi ngō whalahi atu ka te mo toko ko toa pe. Kai takai atu e ki tutu ai. Pe a tāre tau whasi. U tau o runga mo tau whie. Malo tua o whatu.
Ko le ke puke ele ka whai ka mali ko ni ko whakapehi ka he plata ko si au whaki atu he whia whini ka atāmua mo wau ke whahoka atu i ki whatungia ko ka ki mo tolo ka ki mo i loa au ko i pingoa ko Cecilia whehoko Latu Telepo pea o ko mali awe mo he tamasi lahi koe a mele pohale ko sioka habili Telepo. Pea koe ma whanau o toko hiva kids Leah, Levi, Marie, can I call all the kids to come up? O toko hiva e ngā ki whanau. Pea koe nā ki taurunga nia e ki whanau habili na e talupe koe ongi tamaiki ki sisita hae e ongi tamaiki koe ni ko o whahi koa peka mele kohale e ko mele kohale le kai ni pea koe toe ngare ko koe matahi ahi pe a Alia ngai pinau hoko ai a Levi Havili James hoko le bala Lia Marie pea hoko le vai a Atelaide Noma pea mo Kesaia Finau Rosie Cristo Caroline pea mo hale le ma mo mele le ka pea ko mau ki na talupe alua o matua o pahoko e na ngau e whakekau koe kamata e whaki ngau e mele hale mo mele mo hale si o tanake na ki koe ni ke whai ake na ki whakapuna koe ni pea koe nau ki te ki koe tola taha mano pea oku
o koe ki ka hoa a haleleka, koe paanga wafe, pe koe ki ka hoa meleleka, koe paanga wafe, ko kole atu pe ki a halai valos, koe ki ka hoa hale, pai ngawe whoka hale pe koe whahopea a halai valo, ke kātaki mua, koe whaho e kuru, ke ki tamai ki ramia Marie kātaki, ke hau ave e ka hoa hale ma halai valo, pe koe ki ka hoa a meleleka o toto peke whaki peka Mama Pepe for her birthday. Koe ilo pea kege, ostu male pea Pepe, yeah, but we love you Pepe and we're so happy to have you here with us. Pe koe teki toe ngā lewa o whaki atu peka Papa Monena, ke whao ngā katoa e koe lore. Koe te mau. Thank you.
Kole ke whakatula watu kai a tāmu o whirimutua kai loa moni. Whakahoko ki whakameite o pōni. Ko e whakameite o pōni, oku whakawhonga i atu, a tamai mo whae, me whinau ngani Telepo. Pea, mo whangamai pēke si Fortunga ngahi whae ko nau ketu. Pea heka sariote. Koe hangere, koe tau lau ko alpeta i mi mono kuonga. Koe ai tamasiri hare, mo mele. O ki kai te anua te mauma. E whakahonga aki. Homo ngāue lawa mea. Ngai whakahoko. Koe ki toko taha aune whakahoko e mapolo kalama. Tōku mokopuna pe. Tōku mokopuna la hei e. Koe aune whakahoko e mauki tau olonga e aune. Pea ka mōtio mai ka alo atu e haka ku au ke. Ka mauri loke pe ku konga wha, ku mauri. Oku nagari na kakaribu. Niue. Pea koia hare. Koe mauki te ki koe tola ta. Koe o atu pe, te ko ilo oku te ke ave ho o puha ki e whare kai un tangata longani family restaurant. Pea koe ki te ki tola pe ta. E kai ke ave e ka mele. Atu pe ia kia te koe. Pea koe ia koe mau hange koe lau hare. Koe mea whakamareanga koe masiba. Koe mau ki ioko o kou pe ele mau mau atu. Ki whakahoko aki mau ki whakalau rau noa ke pōni. Koe ia koe rea ke tau tāmea ke tāma e whasi ki moko.
Kole ke whakatulo atu. Kai whakahoko atu e ki whatongia koe ni. Ko whanongo pe ki e rea i muange. Nai te he. Ko luai. Ko e whiwhai a katoanga koe ne asiai. Iyo. He na e whakaafe i au. O hinga ia e ku alu. O kai te alu noa ia. Koe alu noa ia e kakai o pō pepe. Kai te pō pepe. Ko pehe alu. Pago alu sit mi pe. Ore bata mea na kai ki toi totong mo to. Koe ki tau lunga koe ni. Koe ki tau lunga pe a aku mo koe. Ko koe pe, koe nga whaka whai tau ngā na tau pe au mo mere mo hare. Ka na tau au he whakasio sio. Na te ki kau au he kau tamalalahi koe ni. Ka neo ngoia, whiukumi hoku koa, uhola ia to. Mia tau whamono whamiri. Sai ke tau no. Ko ki whoi tau ngā, ko koe pe hena ke iria hona, ko tūko ai ki tau tō. Ko koe pe na ke hau noa ia tai whakawhi i hange ko au, ko tau whasirien ke totongia ke takai. Ko ia ai, tā mai e whasoria hona, arewa tatari, tatari teach. Tatari, ko whea mere. Mere, mea hake ki mua ki he, kai tōku whai e rau pa anga mo whinau i mui anai. Rotonga e tau whia tānai pa anga koe. Ko ki i teki teki,
o koe ke whakaia he hawhanga. He nai ako ia uia e hare, mo pai sen sales tupou, o wa tana ai whaki hok ni matou matau ke iro hok ni matou he ma. Manatu, koe fufe fine lotu au. Sa koi ai, ko o atu pe hok pare, manatu kai ke wiro au pe fiha nai ngata pe kulau aku he 1, 2, 5 heri ha. Ko hok pare na. Ta!
Pea ko ia o ko mau kore anki ai ke hau mau whae mau ki tanga. Mo tio mai pe ke kau whiwhine kwa kufua koe osia ne vitol fitwha. Ka o kui hene a Colton Locks, o kui hene a Alexis, o kui hene a Liz Taylor, ke kau whiwhine koe ni. Pea ko ai lewa keps ki kapa koe ha ko kalama koe a honi, pa mawel ha ke whae pa koe. Koe a pimana. Bisa siti pula tufano pertama no dia elita kakara idola peane koasiu begitu akonda beato eliu main oka fuor hai mai kali kongi berperi panah Neo kai ke mau ha mea. Ka moto peke ha hona mo punata alua ka ai pete teki. Ko teu ke mau mai ku mau
tata ipe. Koe awe ni ki fine e koni ka ke te hanga family o ta pe atu kua te tuanga kuro a hale mo meleane mo mela ia. Ko iai. Koe whae koe ni tei me maroroa kut hale. Koe tei me na e whaere ia fine e koe ni. Na e ria ki he whae tangata koe ni koe tamai koe ni ki fine e koe ni. Ka e mui hon tu fine ki hapai. O si aro tu fine o maroro. Pena e whoki mai pe tatai koe ni koe whaere hona mō puna mo toko ko taisi. Pea na ane whahingo ai whakaroro ma ki vai tapu. Koe ne ofa ki he kuia ahare. Ko hono tu fine na nā toa torpe. Ko iai famili mo kataki. Ofa atu hale mo mele. Neo ngoi masiwaka mo haunga ia ho mo manatu. Ki whae tangata koe ni. Ma'uha ofa rahiat te pik mo tonu. Hale mele, congratulations, ofa rahiat. Pea peheke kau whahu pato koe whahai koe. Koe ne mate pepa mo whetoni toni pe. Whatatau mo e lau koe e kui ni whaare taane mai. Koe ia pepa amiri ofa atu. Pas kata dia ai. Tu baru kali
Apua moso ate. Soli atu.
ai kainga, whakua ke ofa kai toi osi. Oh, mana! Pretend missionary, brother and sister Telepo.
Mama tahu kau nak aku. Tak pada aku, sampai ke anak boleh itu, saya mati. Ni kakak yang lau tiang pada tu aku tu. Tak hari be anak tu. Aku ada kesian, kesian. Pergi menentang tu. Kesian semua. Aku. Falar kami sini ya, kalau kami sini, berbeda, bilang tahu pak. Kalau dia siapa? Kami ini menumpak, siapa? Boleh kata loh. Aku dia siapa? Datang dari kita tak boleh buat. Aku di kami tidak konsumkan pun. Kalau tahu aku nangis. Kau akan kau ada momen. Kau mata nak kau waktu ini dalam mati lawan dia. Mungkin kau ada kau falam mari mungkin. Kau pai mami fatwa sino. Kau ada falam mari. Kau tak kau buka hari. O punong ape ya ko mata pe momere na le ta kayo pehe mate hale ka so ka hale no o wata ha famalo ma lu na pia Luisa na la na menocila que lo que lo aquí que poni en Pavia ko terapi Luisa di Hawaii kanani damai terapi. O para saya Luisa gua normal ka ko tolos yo lo vaya ka cinco. Ka Pavia. Pavia la que la ko. Ako o para ya como na ko na tadi. Wapa. Kalau mau ingat, mau ingat tonga, fak alo, biar kau tu ke fafonga tu family, iho atu ai famalo ke tenguto. Oke ai me amahu ingat ia, ihengahi, fakahino famui na fai Paula. O broadcast mai ki mama ni ki kakai tonga o ko maho inga ia hati me ai ua ko loto ke lave ki ai ne ana fai he tata ai ki ko ni ko kakai make ai kakai tonga pe ko kakai ki tau tolu na e faka tapui pe ko fa amu be o maho inga bari ki tonga ko to pe ai tapua ki ko ia ai whakakoloa ko ia nai whai he rocky wha o tonga ke tuku a tonga bea mohono kakai ki lang ko hono maluku bea mo e pare tu aia o e mo ui ai tonga katoa pe bea ko tui ko ki tau toru ko e kakai whakatapui o katoa ke haia i he e tau tonga mo ui ko e tau lea, ko e tau whiohi, pea moha whahinga kātoanga pe moha lari o hoko. O te tonu ke hāsino mau pe ai tonga mo ui ko ia ai tonga i he whakawhotunga o tauhanga whakahoko. I he taungahi iau au whakatonga, o muhanga he taungahi iau au whakatonga o hai ki tau tonu, ai mauluta koe mo e wheofani o e tau nofo whawhani mo whakakai. Hange koe mea un tau mamata ki ai ki he pōni. O kou whakaofo ia,
I he mea mai i la mutu o hare o whai e whakalangi Mea whio ke te whaha e tangata koe nau whanau o nau mai o tau i lalo. Koe whakahaia ai whakaapaa i he tau mou i whakatonga. Ko ho tau ngai tō whāwhine koe koloa mahu inga ia e tau nofo whakawhamiri. Pea ku mahu inga ke he tau whanau he nofo muri ke nau hanga i lo. Mo mahino i ai mahu inga ko ia. O ku puke puke ai e mahu luta au whewha whani au nofo whamiri i he ngahi urunga a whakatonga. Pea ko whamalo atu ki whamiri i he whai whatongi a poti. He o ku tala i ho tau tonga i he ngahi urunganga ko ia. O noua ai mea nai lame ki ai a whai waola. O gautui au ia o kai kia hatonga ia e masiva. Koe kakai tūmari e ki tau tō. He kia e ngahi uhinga lalahi o tau tūmari e ai. Kai kia ia hataha ia i tonga e tai tui o tua. Leo e tau masiva e ngahi mea e mamani. Kau tau maho e tau tolo e fo i ilo hao hawa ko ia koe o tua mo ui. Pe ta tau me ia pe koe hae funga maka. O puke kau ki ai, ka puke tui ki he o tua mo ui koe kakai monu ia ki tau tolo. Pe kau tui ki he mooni ko ia. Pe pe he e whai waoa. Koe masi maa ia he tau mo ui whakatonga. Koe taimi koe ke tau maua ha mea. Tau ni maa ke whai a ha ofa. Koe winga ia u te whanonga i he rea, te tai tonga he tai kilahi o be, koe mea whakawar he anga koe masiva. Koe tau masiva, koe tai mako koe mea he nima ke fua aki ho tau whatongia. Kai ai ha whatongia o kai ke matapot, pe ha mata lere i atu. Ko kore more atu. Koe masiva ia, o kai ke lawa ia ke whaiha. Pia whakalang langi e taha katoa pe. Ka koe mga taanga ia i i ka koe masiva o pehe. O whape ke tau hoko ko hakakai o tau mo ui fia. Ko fia he ni po kalama he mōni o mātu. There is no money. Ke whakaharangia e homa ia. He ngā au e o kumo whakahoko. Mani ke no pai e whainga maari mo hanga whakahoko he mo ui koe ki. Ka koe tāpua ki e inu ho mo whanau me mo hako. Koe ngā rei u pai he aho ni. O ku tau fia he aho ni ko ane afu. O ngā ngālo ho mo ui ai tuku ana. O ku saia hare mo mere he aho ni. Koe kui te koe mātua. Koe sai koe tau tolu koe whakau e aho ni koe uhi ko ane afu. Pea o ku mahu inga ke a koi e tau whanau ke nau maratuki mau pe ai kakai ko ia ane afi. O ku tau fia mo hata i he langi ko tau he ahon. Ko uhi ko ki nau toru na e whai lau ane afi. Hai mere. Koe ngau e mo whai he aho ni, e tūai ho mo whanau, ho mo umāpea, mo hako, o langa me iai. Koe anga i e moui, i he moui koe ni. O whie mao hariri, ko sione, ko pene, ko where, ke nā matu. O langa me iai. He keke na o mai na tolu o toi, koe kakao hake i lango. Nā mai na tolo tū pehe o langa ai. Koe mohui ia o pehe. Koe hinga ia o kumahoki ngai e whei lau o kumawhai he aho ni. He ai aho e mana tui he o tua hao mo hako. Pe te rauinu he peri e ko ia he ngā oe ko ia. O kumonu ia hako.
Oi wa mātua koe ni. Whakatawa e pe, ke pehe ki whanau koe ni, po ona, ai ngahi tāpuaki, o ngā we i ho mō mātua, o e sio noa ia, o e nofo noa ia. Ngā we, koe mō ui ke ngā au. Whia mau ke mō ngā we, ai ngā we ko ia, mo e tāpuaki ko ia, ke hoko hoko le reia. Koe seinia, o e mō ui, o e nofo a whāpiri. Ke tau ngā we, e le ko ia, ke hoko hoko atu. O whape e tāpekina ki tau nōru he eiki. O ki kai ke tui koe mea kai, o kai ke tui koe ngahi tenua aku tau tui, koe loto koea, o e ofa koe whi ofa ofani e he tau whiha aki koe mea ia mahu inga i he mo ui ke tau mahu. O whape ke tāpekina ki tau toru he eiki, whamalo lahi ati ki whanau. E whakahoka i ki pō kalama koe ni he pōni, o mōni e tau rea tonga koe kupehe, o ku fia te i he penu kehe. He ngāwe le rei ai i ke he o tau haka pia fia ai, toa o whaatu kia te motoru. Tokanga ke whakauri, o e mau e lao i he waka Sisu Christ. Amen. Ke tau, te ke wha tau lotu, i whainga mari ko i kunga, ke whakahau ka tai pēra, ke mutu ai ko sere simu, me ko mutu. O takai whala mai, tako tāka ni kunga, me rea me vai tai simu, kia te au ko runga ku i hendia. O ngā pau ko ki hawa ke pē, ke o ki rea, pia kia hau ka pepetua, o mau hala tā a te. E pepetua, wai a whatat ko, wai a ngai tau kukuha, wai maro pē, te whea atu i e ofa e kua. Peka katai i hare, no bere, i whamalo atu atu kuru. Tā tipinga le rei, i he toenga, pe kau Moimoi atu. Pea, i kai katai wangi koe, mea nei, toki mea kua Moimoi ni, pe mōni mōni. O tāma pehe wa maari e o le ei, ai loto e whanau, ke whai whakaru ai. Tawa malo, hake koe rea na tau kosi. Ai, mahu iwa o pito kautonga ai. Ke tau rohuni. E o tua mafi, o mau tamai, o ke tamai tani na kalafi. Ai, ki mau haraki ai afi. Kau ini kalau mari, ifai rumah, kamar mari. Kedua, kurang mana di pokok. Kuma formalat kan kurang mari. Waktu, ufakah kau, anak kau tangata. Aku rumah cari ini. Berkiki mau. Betul, kalau kedua, kalau kita lagi mau tu, mau tua ni, di Amerika, di Australia, di PP apa tu, nama kekauan dia itu apa? Di Farah, ini tu, malu di mau tu, mau dia orang, mah orang lah. Mau tu mana? How? Ikan mau mana? Berformal dengan fakta. Itu orang mau mana mau kau ini. Yang mau tu orang kan fakta sendiri di mau tu. Jadi, ia faina, semua apa yang jadi. Ke, oleh orang. Faya de mau sehingga perlu tahu. Semua family. Telepo ki toina o mongai ai amalu ko to e ko ngolo to tawa he mo fai ai ngao e ara mo mele pe kana tai ka mo fia
Nā sia tak mo i koe na ki mo me mana mo. E rua ma lo tu ki koe alu mo na. Ona ko fa ko alu fa. Ko ko ta rua na na ye. Tsunami sia fa. Na ne fa ba fo ya sia. Mo i lo rua ko koe. Ta tawa pe ha. Ta tawa ko. Ta tawa pe ki ka. Fa fo ki al mo to. Malu ki motor hangin ko ko ale ala vai ka fo le le motor cho mama fo ko ana pe fo ki ta fe a to ma ki to na ba moi me tani idati idati e si so basta fa moi amen. Paula, ai aqui foi fácil falar, ele que